An organization belonging to landowners and traditional heads under the banner of Landowner and Headmen Association National Highway of Nongstoin, Rambrai and Kirshai today urges the Director of National Highway Infrastructure Development Corporation Limited to pay the land compensation so that a double-lane road along Nongstoin, Rambrai and Kirshai can be taken up immediately. Speaking to the media, the publicity secretary of this organization, B. Thaba, informed that the authorities of NHIDCL are processing the payment for land compensation in order to pave the way for the construction of the double-lane road sometime in September this year. Rona kaliang jongi niwan mentaksi, ya poi news sekretari manga publicity sekretari jong kenika asosian jong ki try kandau buat ki nong susat snong, kemudian ong tentah kasih nong susat snong, anak kebentar kenika National Highway, Tulen, Nongstoin Rambrai, Kershai. Namar bala kaliang jongi kumkino alam nila don hakajing snow atatin sibun namar ba kipai ba. Sila iya keli tengi melak ban ai kandu kunuka jubab dan joki na marba habang iya kandu yu bisi kemut ba niyok dak ke jubab ba syai ba ka boong ba kani ke kam kala iya syafang nadu bala dap approve ya kani ka DPR ti bat kila penbit penbiang nadong sedong na kaliang jong ke LA kamut kalan acquisition kemut labiang nadong sedong ti nrei nila kami nanti bahkan penterekam no nadu kali sinema haja tau teh dari namar bakal dia kenika lockdown nak mentah kenika pandemik kemut baki kala susah kut no kumde te mentah kesini nila yo lat kini beli kendu te nila yo ka jubab na eksekutif direktur yo kenika NHIDCL hak bawong ba ngidang up satang ya kata ka allotment mong yo ka allotment na kabentaban ka allotment of fund naman kini siya ya kani ka LA lele uong baka bisa kala dan tang bahkan hapan wan lang rengkat baka project te uong anyway kemut baka ni ka allotment kemut ngimdon je artificial kemut hau benai April kan sapuan kini ya ini nomor kita kala penyo ya ka ta ka jisus aj musim na kali jumi mungkin oelam jong ka ni ka asusion namar ba nila ban yo ya kani ke jubab na kani ka na uni direktor yung kani executive director yung kani ke NHIDCL hakabiya day batka jing pentrei ya kani ngila ong ba try la ban khoten darno ne kumno hadin bala yo kani ong ba ngila pentrei sai kan ba teringi up stang kita tak lot nah nrei ong bala takalap no kani ke slap mo kamun sun session kamun sun tu kemud ba kamlong siu ban ya trei tenrei ki berai bar te kemud ba September Oktober kemud la ba so up kan de kata ke de ka ba ula ai ka ibak ka ke be bat ka jung wa jungi bat wa itu ban uang ba udah ong cai ni ba ngalak wa ban situ bat uang ban ya ka ba mafi ikwa ngila kam kwa mengi memar ba ikwa ban pentrei no ya ka project nanong stoncha Rambrai Kershai kata manhaka baki la thau bha kani katum ka baki yu ni sne bala dep ka ding nyu la du nong stoin te hadu menta imat kila ot kila thau bha de kami nyu kuwe kini ka no muswa ka dei hakapor barim ka bangila ka ka dei news pa krutam muswa ten dei menta kan mar bakala slam ka tu kala dei ka lagi ngimla syu eksak menta mar ba ka kala nakiu ka por ada kali te kemut abstang atak allotment abi kata allotment kemut by April kemut kimyo allotment kemut by April kemut ngin ke ula ong syai bangin yo kata allotment te habala yo ka allotment kemut kin siu no syai ke nika land compensation but ya ka jing pentrikam kemut ula ong syai ba wat kuslai kemud ba haki benai September Oktober kemud sedang kam namar bakal dunas lah